Ćao, ja sam Slobodan Ilić i student sa Medicinskog fakulteta. Bio sam u Nashvilleu u državi Tennessee. Nashville je zapravo grad koji je poznat najviše po tome po svojoj country muzici i prepun je pubova i prepun je zapravo svih tih nekih mesta za izlazak i downtown je stvarno vrhunski i što se tiče izlazaka stvarno je jedan od onako luđih gradova u Americi, posebno u tom južnom delu. Tako da neko ukoliko baš želi da ide zbog provoda, Nashville je stvarno nešto što bih preporučio. Moj prvi posao je bio u Dave & Bustersu. To je zapravo jedan veliki lanac restorana koji se nalazi uglavnom u južnom delu Sjedinjenih Američkih Država i tamo sam radio kao server. Što se tiče satnice, bila je standardna serverska satnica u SAD-u, mislim da je to $2,13 plus tips. Tips realno zavisi od dana do dana, ali uglavnom prosto doći ćete na preko $10 po satu u najgorem slučaju. Prosek za tips je bio negde između $100 i $150. Pa Dave & Buster's se nalazi u najvećem zapravo njihovom tržnom centru koji se nalazi u Nashvilleu. To je Opry Mills i tu se nalazi mnoštvo drugih restorana gde se može naći drugi posao. Moj drugi posao je bio u restoranu koji se zove Aquarium. To je restoran koji je malo onako više zapravo fine dining u odnosu na Dave & Buster's i tamo sam radio kao baser. Također mogu se naći drugi poslovi, na primjer u nekim Nikeovim prodavnicama ili nešto tog sličnog tipa. Nakon završetka zapravo radnog dela programa putovali smo prvo u Milwaukee gdje imamo neke prijatelje, zatim sam bio u Chicagu, a potom smo išli na istočnu obalu gdje smo obišli Washington i New York. Pa što se tiče Ideas agencije, zapravo najviše mi se dopalo to što su bili pristupačni. U svakom trenutku ukoliko su imali neki problem, mogli smo da im se javimo. Mi smo, na primjer, na početku odmah imali problem što se tiče smeštaja, ali bukvalno smo odmah pozvali vlasnika agencije, to je bilo možda negde 4 ujutru ovde i u roku od nekih od 5 do 10 minuta je bukvalno to rešeno.